Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Meyerimde urayımda Allah Teala'nın atı menen başlap jaratkan Allah Teala'ga maqtoo, Peygamberimizge salam salavatlar aytıp, hurmatly atalar, Allah Teala meyerimde urayımda zat, al meyerimde zat adam zatqa baqtılуулuk tartuulap, tınçlık berip, tınçlıktın bağlı ekendigin bayandap, Allah Teala Allahümme entes selam ve minkes selam. O Allah'ım sen tınçlıksın, tınçlıkты senden surayız, tınçlık senden gana kelet dep. Je bolbosam daim biz imandılar bir-birimizge salam bergende assalamu aleykum, Allah'tın sağa tınçlığı olsun dep. Tınçlık jönünde söz kılıp, mına ошол tınçlık nematın bergen jaratkan Allah Teala'ga maqtoolor bolsun. Hurmatly jamaat, İslam tınçlıktın teregi, İslam dini tınçlıkka ündeydi. İslam ekstremizmge karşı, İslam terrorizmge karşı deybiz. Çındığında biz bu sözlerden barın aytkandığımız, sırtkı körünüşü musulman bolup, içki körünüşü kapır bolgon, balkim özünü münafık körsetip, andan da kapırdan da tömen bolgon adamlar İslam'da uşul cihatçı, soğuşker, jardıruuçu, adam öldürүүчү dep imanı jok, birok imanduğa taandık bolgon sakaldı sallany koyup alıp, jardırıp, atıp, uşunday okuyalar akırkı kündörü bizim tarihta akırkı жылдары mına ошол Siriyada, başka da Arap өлkөлөрүндө, je bolsam бүгүnkү күндөгү Afganistandагы da bardığı musulmanlar uşunday eken nerseni kançalık bir dengeyelde başın işletpegenderge, oy jügürtpөгөндөрgө, Kudaydı taanıbagandarga taŋуулap koydu. Uşunun bardığını musulman kılıp atat. Musulmanlar uşunday, bulardın paygambary uşuga ündöp ketken degen nerseni. Kudayım buyursa, men бүгүnkү juma namazda mına ошол tınçlık, amançılıkka bizin İslam dili kançalık köңүl burgan. Kaçan adam biri menен soğuşsa bolot. Kaçan adamlarga öldürse bolot. Je bolbosam negiz ele İslamda adam öldürүү деген түшүнүк бар bu жок bu uşuga toktolайын деп atam. Бүгүn азыр siz meşitке kirgende balkim kээ бирибизде бардыгыбыз бирдей ой жүгүртө албайбыз. Чындыгында мусулмандар ушул эмне Araplar başkalar adam öldürgөнгө başkaga ötө ышкыбоз экен. Ушундай bir musulmandардын arasında cihat деген, soğuş деген нерсе ötө көп эскерилет. Ушундай булар adam öldürүүгө ötө kızıktar деген kimdir biröөлөрдө ой болгон болсо, Kudayım buyursa bugün Cuma'dan çıkkanda pikriniz özgöröt деп ишенем. Antkeni bizdin tunuk, taza İslam dini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özün kutlu hadisinde aytkanday, وَاِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ Eğer bir candıkты öldürө turgan bolsoңor, andan jakşılap öldürgülö. وَاِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ Kurbandık çalıp bir mal soyordu, anı da jakşılap soygula. Bıçağыңарды jakşılap kurçutkula, soyup jеп atkан toğuңду, koyuңду dagы muzdap atkanda, oşondo dagы ıza berбестен bıçağыңды kurçutkun. Antkeni kurç emes, bıçak menen muzday turgan bolsoň, ölüp atkan jandıkты kıynaysın deydi. Bizdin din, eğer Allah ruhsat bergen jandıkты akçaňa satıp kelip muzdap jerde oşoga ziyan berbe dep atkan bolsa, kantip anan özübüzge okşogon bir imanduunu, je bolbosam jalp ele adam balasyny öldürүүgө ündösün. Allah Teala keremetli Kur'an'da "Men qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fil ard" kimde kim bir nafsty öldürө turgan bolsa, ne üçün dese, jönden jön ele. Aw fasadin fil ard jerde bir buzukluk tarqatyş üçün bir adamdy öldürө turgan bolsa, fa ka'annama qatalan nasa jami'a al bütünдөй adam zatty öldürgөнгө tete deydi. Demek bizin İslam dini bir adamdy öldürүү, bütünдөй adam zatty kırуу deydi. Allah Teala'nın 99 isımlarından birisi Esselam, tınçlık. Tınçlık eesi degeni. Biz Allah meyerimdүү deybiz, ırayımdүү deybiz. Keçirimdүү deybiz. Oşol uçuda Allah Teala tınçlık dagı. Bizge tınçlık dagı beredi. Al-İslam dinus salam ve dinur rahma. Bul bizdin din, tınçlıktın, meyerimdүүлüktün dini. Nabiyul İslam ursile bir rahma.
Qala Taala bizdin payg'ambar rahmat, merim üçün jönötülgen. Allah Taala Kur'an'da "Ve ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammed, men seni alamlarga merim katarı jönöttüm deydi. Ve jaa bil ahlaq. Al merim katarı kelgen payg'ambar adamlarga jakşı muamele kılууga ündögön. İnnema bu'istu li utammima makarimel ahlaq. Çındığında men adep ahlaktardı en jogorku dengelge alıp çıkış üçün jönötüldüm. Adamdardın kulk minözünü oңdoş üçün jönötüldüm deydi. Başka bir hadisinde nahnu mahşaral anbiya bu'isna mualliman deydi. Biz peygamberler cemaati muallim bolup jönötüldük deydi. Muallim peygamberler cemaati muallim bolup jönötüldük deydi. Adam öldürgüç emes, killer bolup emes. Bugünkü kündögü bizdin batıştın başkanı erçip, tuğru emes malumat alıp bizdindin adam öldürgünge başkaga ündeyt degen bul tuğru emes düşünük. Peygamber özünün emni üçün jönötülgöndügün aytıp, adep ahlakты jogorku dengelge alıp çıkış üçün, adamlarga jakşı tarbiya beriş üçün jönötülgönmün deydi. Al-İslam dinus salam. İslam dini bul tınçlık dini. Halatul Arab qablal bu'sati hurubun daimatun. Peygamber bolup kelerden burada Araplarda daim soğuş ele, cihat ele. Biri biriminen uşunda emne kırışıp soğuşup жүрүшү öğretiler. Kullu kabilatin turidu an tuzhiral galaba vel kuvve li nefsiha. Her bir uru özünçe her bir kabila bizdin uru kıyın dep özlerinin kıyındığın dalildeş üçün bolor bolbos nersenin aynan şıltoğu taup oşon aynan soğuş kılışat ile. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامِ اِنْتَزَعَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةِ. İslam dini kelgen uçurda adamlar bul jaman sıfattan arılıştı. Jana biri biriminin tınçlıkta, amançılıkta, adilettүүлükte mamile kılууga bet alıştı. Kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul asma'al jamila ve yakrah asma'al harb. Peygamber qoz jakşı attardı jakşı körüp, jaman manidegi attardı jaman körötüle. Peygamber bolup kelgen uçurda je kelgenge çeyin, kelgenden keyin dagı Araplarda harp. Bizde dele kebir attar emne manisi jogla koyunup kalgan. Tezekbay, bokmurun, dagı bir deme uşuk okşogon attar. Araplarda uşul at bar eken harp dep at koyup etken bul soğuş, muştaş degen manide. Cihat menin sinonim söz. Düşünüңүздөр mü? Harp ne bul? Küreşүү, muştaşuu, öldürүү degende bir manide. Araplar baldarına uşunday attardı köp koyuçken. Wa kana yugayyiruhum ismi şahs. Uşunday attardı atap koygonçu da peygamber alardı özgörtötele. An Sayyidina Ali radıyallahu teala anhu Hazreti Ali aytat. Peygamberimizin köy olası. Demek Ali'nin baldары peygamberimizin nevereleri oladı. Hasan Hüseyin. Qala lamma wulidal Hasan sammaytuhu harban. Balam Hasan törölgönde atını harp koydum deydi. Soğuş koydum deydi. Faja'a Rasul sallallahu aleyhi ve sellem faqal Aruni ibni balamdı korsat mağa, nevremdi korsat dep keldi deydi. Ana korsat kömnekin ma sammaytumuhu atını em ne dep koyduңар dedi deydi. Bul menin nevremdin atını ne dep koyduңар? Kultu harban soğuş, küreş, cihat dep koydum atın deydi. Qala bel huwa Hasan. Sen aytkanday harp emes, balam Hasan koyoluk. Jakşı. Jakşı. Eng mıktı degen manidegi at bolsun, atını Hasan koyolu. Hasan degen söz bul eng jakşı degeni. Ondan keyin falamma wulidal Husayn. Kiçi ikinci oğlum Husayn törölgönde. Sammaytuhu harban. Munu da oşende otadım deydi. Em ötkendögüsü peygamber kelip Hasan koyup koydu. Özü harp koyayın dep jürdüm elem. Munusu da em harp koyayın dep ikinci balama harp dep atap koysam, dagı peygamber keldi dagı Aruni ibni balаңды korsat, balamdı korsatçı dediler. Wa ma sammaytumuhu atını em ne dep koyduңар dediler. Harp desem deydi. Bel huwa Husayn. Bul dagı emne Hasan menen Husayn bir ele manida Hasan degen jakşı Husayn bolsa bu jana erkeletip aytkandagысы. Bul da oşol emne jakşıçam
жакшырагым деген мааниде, экинчи баласында ушундай атады дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бирөөлөр менен согуш кылганга эмес, ошол согуш деген сөздү укканга таакаты жок эле. Керек болсо ошентип аталып калган, аттарды өзгөртөт экен. Ушундай бир эмне, тынч бейпилсиздик, бул согуш жаман экендигин көрсөтүш үчүн дайым пайгамбар бул нерседен алыс эле. Аллах Таалан эгер кереметтүү Кур'анга назар таштап көңүл бура турган болсок дагы, анна лафза салам ва муштақатуху, салам тынчтык жана тынчтыкка байланышкан, ошол этиштен чыккан сөздөр кереметтүү Кур'анда өтө көп кездешет. Варада миатан ва арбаина марратан. Салам, тынчтык, аманчылык деген сөз Кур'анда 144 жерде келген дейт. Кур'анда Аллах Таала аманчылык болсун, тынчтык болсун деген сөздү 144 жерде колдонгон. Ва анна лафзал харб, алеми согуш, уруш деген сөз, ва маштакко жана ушуга синоним болгон, ушунан ажырап чыккан, ушул этишке байланышкан сөздөр варада ситта тамарра 6 эле жерде келген дейт. Демек Кур'анда тынчтык, аманчылык деген сөз 144 жерде, согуш, жихад деген сөз 4 эле жерде келет дейт. 6 эле жерде келет дейт. لنتفكر في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي إذا مالوا إلى السلام فوافقهم للسلام. Эгер биз Аллахтын Кур'анына көңүл буруп, ой жүгүртө турган болсок, Аллах Таала Кур'анда эгер сенин душмандарың وإن جنحوا сени менен жарашалы, элдешели, кой, тынчтык келишимине кол коелу дей турган болсо, кудуретиң жетип турса дагы, эми даканса согушабыз дебестен, ошол заматалар менен кечиришкин, жарашкын дейт. Камбарал, пиялага, мына суу алып келчи, крандагы суу боло берет. Аллах Таала Кур'анда Я айюхаллазина аману дхулу фиссилми каффа. Эй имандуулар, тынчтыкка бардыгыңар киргиле, толук жамаат менен киргиле дейт. Чындыгында ислам деген сөз салам, тынчтык деген сөздөн чыгат. Аллахтын 99 ысмынын бирөөсү салам. Биз имандуулар дайым саламдашканыбыз салам, аманчылык болсун, тынчтык болсун. Балким бул ахлул жанна, бейиш ээлеринин саламы дагы ушундай, бейиште силерге амандык болсун деп, ассаламу алейкум деп саламдашат экенбиз. Балким жараткан Аллах Таала айткандай, биз имандууларга Аллах Тааланын берген сыйлыгы дарус салам, тынчтык коргону, тынчтык огороту, бул бейиштин аты дагы салам, тынчтык. Демек, бизде Аллах Таала саламыбыз тынчтык, динибиз тынчтык, жүрүм турумубуз тынчтык, бири-бирибизге каалообуз тынчтык, Аллахтын өзүнүн атынын ысымдарынан болгон бир ысым тынчтык, бизге кыяматта бере турган жаннаты бейишинин аты дагы дарус салам, тынчтык коргону деп, ал дагы тынчтык дейт. Кантип анан ушул дин бирөөдү жардыр, бирөөдү өлдүр, Аллаху акбар деп бар бомба ташта дейт. Беримди пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде силердин араңардан кимде ким Мен акала басалан ау суман, кимде ким пияз жеген болсо, пиязды билесиз, жесең оозсасыйт. Ау суман же чеснок, кыргызча сарымсак. Чеснок жеген болсо, биздин мечиттерге келбей турсун, оозун эмне мисвак менен же болбосо бүгүнкү күндөгү зубный паста щетка менен жуумайынча дейт. Пайгамбар оозунан жаман жыт чыккан адам, арак жыттанган, сигарет жыттанган эмес. Адал болгон, балким адамдын организмине эң пайдалуу болгон чеснок менен пиязды же, өзү жеген жакшы, сүннөт, бул ден соолукка пайда. Бирок ошону жегенден кийин оозуңду тазалабасаң, Аллага ибадат кылыш үчүн мешитке келбей тур дейт. Не үчүн?
Анткени биз намазды үйдө окуп койсок, ибадат бойдон боло берет. А бирок мечитке барып көбүрөөк сооп алам деп келип, жаныңдагы өзүңө окшогон бир намазга келгенге жаман жытың менен ыза берип койсоң, көбүрөөк күнөөкөр болуп калышың мүмкүн, сооп табам деп. Биздин дин оозуңдан чыккан жаман жыт менен бирөөгө ыза бербе десе, анан кантип айдай бирөөдү барып атып сал, өлтүрүп сал, жардырып сал дейт. Маалыматтык согуш деп чындыгында урматтуу жамаат, адам баласы ушундай бир ээрчиме болот экенбиз, өзүбүздө бир маалымат база болбогондон кийин, чындыгында биз мусулманбыз деген менен бир чындыгы бир мусулмандай бир ой жүгүртө албагандан кийин, бизден алдыңыракта бир кадам алдыда кетип аткан кээ бирөөлөр мына ошол маалыматтык согушта телефон аркылуу, башка аркылуу, интернет аркылуу көрдүңбү мусулман жардырды, мусулман өлтүрдү деп сакалчан бирөөдү коюп, же бир кара жоолукчан бирөөдү коюп, Аллаху акбар дедирип эле жардырса, биз мешиттен чыккандар ушундайбыз деп өзүбүздү ошонун бир жанакы партнеры катары, шериги катары көрүп алып, мусулмандар ушундай, эми биз акыркы күндөгү мусулмандар ушундай бир камкор болуп кеттик, башка болуп кеттик деп мусулмандар тууралуу туура эмес ойдо болуп калдык. Биз эгер чыныгы исламдын, пайгамбардын чакырган маалыматтарына көңүл назар сала турган болсок, Аллах Таала Кур'анда 144 жерде тынчтык, аманчылык жөнүндө сүйлөп аткан болсо, анан кантип бүгүнкү мусулман мындай кылсын? Демек, маселенин чындыгы, акыйкаты интернеттен сиз көрүп аткан, Аллаху акбар деп атып аткан, Аллаху акбар деген жардырып аткан, бул ыймансыз капыр. Аллах Таала Кур'анда бир адамды өлтүргөн, факааннама каталаннаса жамиа, бүтүндөй адамзатты өлтүргөндөй күнөөкөр болот дейт. Аяттын уландысында وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Kim bir adamga жашоо берсе, kim bir adamga жашоо берсе, бүтүндөй адамзатка жашоо бергендей дейт. Демек, биздин дин жашоо бергенге үндөйт. Биздин дин барып бирөөдү коркутуп, үркүтүп, чочутуп эмес. Табассумука ливажги ахика садака, бир тууганыңа жылмайып коюу садака дейт. Бул биздин дин тамашалап болсо да бирөөдүн көңүлүн оорутпа деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден эли кууп чыгып баратканда 13 жыл даават кылды. 13 жыл пайгамбарга кандай гана ызаны беришти. Сахабалар айтышты: "Я Расулаллах, качанга чейин чыдайбыз?" Согушпайлыбы дедиле. "Лам у'мар бихи", мен согушка буйрулган эмесмин деди. Пайгамбар 23 жыл исламга чакырган болсо, 23 жылдын 13-14 жылын тынчтык менен, сабыр менен өткөргөн. Курал көтөргөн эмес.